Okay guys, phone gaming Infinix dah sampai GT30 Pro. Warna yang aku pegang ni adalah dark flare. Ada rekaan mecha, lampu RGB, modul kamera petak dengan body flat rata dengan bucu melengkung yang lebih smooth. So, apa yang best sangat dengan GT30 Pro ni? Yang pertama, dia punya screen dia memang lawa guys. Panel AMOLED refresh rate 144Hz, super smooth lagi-lagi bila scrolling tu. Dan yang best kali ni, resolusi screen dia upgrade jadi 1.5K. Lebih jelas daripada Full HD Plus yang biasa. Dan dia punya kaca pun sekarang lebih tahan kuat, Gorilla Glass 7i. Yang kedua, chipset dia padu guys. MediaTek Dimensity 8350 Ultimate 5G. Confirm lancar lah untuk korang bergaming, main game, social media tak ada masalah. Lagipun, telefon ni ada sistem all day full FPS. So korang boleh main game pada setting 120fps. Dan sistem ni akan kurangkan lagi lag, kurangkan frame drop dan kurangkan lagi suhu, tak overheat. Lagi satu, telefon ni ada GT Trigger, iaitu capacitive button pada bahagian sisi telefon ni. Shockkan lagi waktu korang bergaming ala-ala macam guna controller. Dan GT Trigger ni pun boleh digunakan untuk buka kamera, ambil gambar.